ole quarantine light ni boka hun all no khanan a visa to job anti mai foreigner migrate all some na berline hotel management chungchang hi in soidon tang hey tun haya mizoram hotel management kan mel hiat chau tran viawa achan bulpui bera po central sarkarin India thalai tan na an mu zung thaina turin skills development training akal puina sa ani National Skills Development Corporation noya project rang kalpuya chung project then khat chuan Mizoram te po ron tuamin Mizoram nge ya po Skills Development Training Center kan nei ve tanwal mai chunga chuanin hotel management line te po tel ve ania tel lo thei lo po ania ani na chen po oma achan chu hospitality industry hi khovel industry thang chak per le employment generate na saber ania na mu po all sam berani chu wang chon tel lo thei hi ani lo na chen hi om ve ani chuanin chu tiang lo ni ta ka chuan mi zo thalai te po in hotel industry a kan lo zuan lu ve a hotel a na te kan lo tho ve thei no na turin hotel industry a skills kan lo ne na turin hotel industry kan zuan lu thei na tura skills kan lo ne na turin basic course tak heng training center te hian an kalpuya certificate course in hotel management nang te an kalpuya ni thakhat lek te thathum lek te ania chuan na an pengal zung mai ni chu tiang te chu ania chunga wang te chuan in hotel management hi kan lo hre chho ve ta ni mi zo te point amai ro chu tiang lo ni mek lai chuan in hotel management kan ti tak zoka karon sei tum tak zoka ro chu hotel management tak ani khatiang skills development lo kan management ani skills lo management chu ba chuan in skills le management ero hi chu kan hriat tran ve kan sang ve tura kangaya chu wa chuan in zanina chuan in skills development akan zir ni lo de lek hotel management course puitling BHM antia Bachelor of Hotel Management antia chuan chu lo po chu Bachelor of Hotel Management chu 4-year course ania kumli course ani chuan chumi lo chuan in BSc in Hotel Management te kan tia kumthum course te awmta ain an lo na chuan in industrial training te training internship pangkha BSc anga chuan kalpui te chiam ani lo kalpui tho ani line kalpui BHM ang MM in an kalpui lo ani tin kan hriat la tur pakhat chu AICTE All India Council for Technical Education approved institution chuan in 4 years course ani ngai turania masa chutiang lem lawa kalpui po tam tak hei institution tam tak private institution te a omani chutiang chuan nia kumli zirania chutianga zir tur chuan sarkar nuaya hotel management zir tur chuan in National Council for Hotel Management Ministry of Tourism nuaya hianin kumtin April ni som ni chawela hianin enge joint entrance exam abot sai thina nia chuta chuanin India Rama Central Sarkar institution IHM India Ram khopui sanga somni pathum vela zirtur zirlaisa sangkhat jani vel lak thin ani khan chua thin ani chu a form hi kumtin January February chawela hen fill up thai ani thina Mizoram atang hianin tia ang exam va thin hi kan omem chu ka rachi alawa tin Mizoram hian kan state thanom loka Shillonga le Guwahati hianin kuata kan nei boka Shillong IHM khuanin kuata pani kan neya chuanin Guwahati kuata paruk kan nei bok ani chuanin khanga zir chuak te khatianga enge BSc polo ni se BHM polo ni se sarkar noema noi lo polo ni se khatiang hotel management graduate te tan khan job opportunity hi asang amani
ai that na lo India rama po line na po India ram pum puya hotel management line in na an huna sa berani engineer line ai pon an huna sa jok IT line ai pon an huna sa jok ani tin medical line ai pon chutiang chu ania hotel management graduate tan chuanin na hi atam em chutiang zir BHM zir kan ti te le nge chutiang BSc in hotel management zir kan ti ho ta chuanin nge campus interview atangin na an muvek tlang puyani mulo chutlam ten niang a mulo om chun te po hi karin dan le ka ngai dana chuanin zirna sang jok ti du awanga campus interview face lo te emo MBA zir du awang te po inaniang tin chulawa foreigner internship ti du awanga campus interview face lo te anni karinga campus interview watang khanin na an mutlang puita na an mungal ngai zokani tlang pui pon ni an mungal ngai zokani tin chumi pialama chuanin campus interview watang khanin entiunan management trainee an management trainee turin an tingal thai boka tin enge operational trainee turin an tingal thai bokani management trainee kan ti le operational training kan ti hi kumni course ve ania management trainee kan ti chu junior manager level hi an ni ngalani chu wa chuanin kumni chung khanin department hotel department sang major department a khanin training an nei kuala chuanin chubi an training zo chuanin graduation certificate company atangin adon mei baka assistant manager position amungal bok ani tin chu mai ni lovin operational training trainee po hianin kumni a training zo hian supervisor level angin job na kha a join ngal bok ani hotel a hian hatiang ta chunia advantage sa em ani chuanin chutiang alo tlinglo palponi se hotel management ho chuanin hotel line a hian nan ngal ngai boka campus interview tang tho chen entry level atangin an trana ti khanin na chu om sa tho thawani khatia an lo tling kher lawani pon hotel management professional tan chuanin hotel industry pon lama po cruise line industry airlines kan ti te defense a te central and state tourism corporation a te Mizoram phechuanin department khatala ni le ngal real estate kan ti te nge amusement park te retail shop a te tin chi sang tours and travel company a te na hi atam man soisana ni lo tin hotel management hotel industry skills nei ta hi mania business run all some na ber ani bok ani all some ani chunga wang chuanin hotel management line hi atha line thatakani ati lo theilo ani chuanin chutiang lo ni mek lai chuanin Mizoram atangchon skills development training reilo te course and training a chuanin environment te an chukani tin chumi mei pialama chuanin direct in Mizoram atangin thalai le khatiam tam tak environment chuka hotel industry aten juk zuang luta hotel industry hotel aten na ten juk muati khan atha em ani eng wagin nge khatiang mi te po khanin nan hu zel thai hotel industry hen kan ti chon na demand hi asang lu tuka na tam lu tuka hotel management professional te an anin dai lo ani tin entry level la lu tur hianin entry level an lu ngai lo awang hianin entry level thok tu tur te kha hotel management professional te chu entry level la lu azat ve ai tam entry level an lu lo awang hianin entry level thok tu tur te kha an ngai ani chuwa wang chuanin hatia ang reilo te zira
skills an developer hotel industry in hamtan no theina tura skills an lo nei an training na awang khanin hotel a hianin na an lo mutani chu tiang te ni wang chuanin le na tam wang hian mi zo thalai tam tak chon hotel management chu zirangai le nem vai rama chukila na tam lu tuk kan ti mai thin ma se karon soi angkhian hotel industry career tak nei kan tuma khi a gm thlang in vor chho kan tuma na kan tum ani chuanin khi ta karon soi bhm kan ti ta bsc zir ta khi ka recommend le ani ke chuanin tin na po a ol sama chu public sector a po defense a te railway a te central and state tourism a te atam chu tiang bak pon lama chuan private sector a la tam le zualani atam ani chu piala ma chuan mania business run na ol sam ma chu mei baka chuanin hotel management ina adil thei big hi hotel management skills neina adil thei big hi atama chumi piala ma chon graduate pa ngai na nan dil thei general graduate in na nan dil thei tam takhi adil thei ve vek bokani hotel management graduate in chu advantage ani chuanin khatia karon soi tikhan karon soi ta karon fakta ma ka line te ania kalo fak uchuak te upo intimate he ma sa ka mudan ania khatia karon fak awang khanin chalai tam takin zir in lo tum ve ngotang ti hi ka hlawa achan chu hotel industry hi adu zuan lu nangot chi ani lova achan chu hotel industry a izuang lu don ani chuan in ngai to ma sak tur ngai ta chu thil tam takin ngai to ma sak ngai omani chu hotel industry thok tur chuan mi flexible ni angai flexible ni angai accountability inei that angai tit mi tran pui pe mi tak inei angai boka heta pon eng ang manager po lo ni la thil dok te alo om chuan korban khlep chinga khonga ni ho ti mai thei ang chi khating ril ru kha nei ve hi angai ani hotel industry thok tur chuan tin chu mai ni lova Christmas ate i chung te mo i thian te an bil nu te nen an bil pa te nen te mo ni an ron kalang dinner te po an ron ayang chunga chuanin chung huna chuanin choli chak fa mem chang point i thian te tan ke ki kat sakte ste ki kat sakte angai don ani tin chu mai ani lo Valentine's Day ate pa bil nu te pai nei ve Valentine's Day i thian te chuan an bil nu te han ron hruenga i thona hotel ate po restaurant ate po an tan Valentine's cake te mo champagne te mo i hon sak alangayang chutiang thleng chuanin ngai to ma sak angai ve ni achan chu mi in khati ang holiday te an celebrate nuam ti tak an celebrate theina tur khan nang ma kha ilo in sacrifice angai ani khatiang kha chutiang ani wang chuanin festival zong sang te i enjoy ve thei don lo ti te kha ngai tu lok masak angaya tin hotel industry chuan i off day apo duty angaya po an ron ti thut thei chunga po chuan in ready reng angai chunga wang chuanin hotel industry chu accountability nei thatangaya mi flexible tak ni angai boka tin engtik lai point smiling face tumber bure mokha hotel industry chuna support lo tin thin chiat a support bok lo chu wa chuanin engtik lai po how may I help you ti thei reng mi ini kha angai ani chu tiang chu ani awang chuanin hotel management chu mi na zong tho ngot thei na ngot ani lawa tin enge din rei pe te angaya din rei thei te tin taf ve tak ni angai ni mi taf ve tak ni angai tumru tak ni te po angai chu tiang chu ani lai kara chuan chu tiang chung pa
hotel management zir tu na emo tu na izir me kemo ania khatiang ngai tu sa chunga hotel management ila thlang tra ani chuanin itisual lawang ti hi ka hril du chani achan chu hotel industry aya na that na omlo eng thil dang tam tak chu line tam tak chu medical te pon yang engineering line te po kum tin nu tel tam takan chuak zung zung ani na hi a dai to lo head an line tam tak line dang hi chu stagnant to ani chu wa chuanin engineering line zir te po thil dang industry dang a ten thoka line dang a ten thoka medical line te pon na mutlo te po anum veteran to ani chu wastage of manpower ani to ani industry dang hi chu wa chuanin hotel industry la thlang tral khatiang ani chung ila thlang tral ani chuanin itisual lawang ti hi ka hril du cha tin enge Mizo kan nia Mizoram hi unexplored paradise alani dik tak chon explore lo alani chu wa chon tuna point kan ti fu thut chuanin Mizoram tourism po hi kan kalpui fu ani phot chuanin revenue raise pop theina industry ani Mizoram tan mai po hian chunga wang chuanin hotel management line ilo thlang ani chuanin itisual don lo ti hi ka hril du cha tin ilo thlanga thiam taka iron chuak ani point Mizorama hian angai na ria te an laron sarkaranga hotel management zirna te po an la honga tin tourism department te po hi corporation a le hun te po alamang Mizoram tourism ti te po in ala omang chung huna chuanin chung ho kai hruai thei tura thiam na iron nei huna chuanin tourist lot sak chuai ringot thi tourism promote nan dilo ti shia ten tourism department in ron kai hroi huna chuanin na trau hi ala trek thokang ti hi ka chianga chu wa chuanin tuna hotel management line I thlanga izir ani chon ti tak takin ti la na hi atamani hei ka thona cruise line po ala lian don chawa na trau hi atret don cha chiang lu tukani tuna long chuak re long te om to lo long lian pui vek long pakhata cruise sang ni chuang thona tho theina tur lerani to ni long ron chuak tharawi chunga wang chuanin na hi ala tam don chawa cruise line a te po lo atha em chu wang chuanin hotel management line ithanga hotel industry a ikalani chuanin tumru na neila tei rei pe mi nila in zero rang bokla ni tinin update angai va thoni hotel industry achun chunga wan chuanin chutiang mi ini chuanin nakina I hlo cham ngai lawang nang le I chung te hi chu ila chom nge ngang ti hi ka chianga I chom nge don chu wan chuanin hotel management line ilo thangkha in chir suang che ti hi ka hril du che ani chu